James K. Sangma, Menteri Kesorkar Jela Badaipe ya keterangan kekoi kekia akan reuterik risau arajar arpuai ulawan ban play yo maunong remkum kadak ke kyntiew kyrdan no ya ke Shangpung PHC kyrdan Community Health Center CHC ha kajiran lang uamli karaliang ba coming one ambon ha kani kejelang bala pelong ha yeng dorbar ke Shangpung PHC nong laidon lang ru Dau Dr. Kesi Najar DMHO ke West Jantia Hill District ubala penya ya ke jelang u Deputy Commissioner but Superintendent of Police ke District nolor kiwe ki Dr. Bat kinong elam sinong ke Shangpung u James Urlong ba ke kyntiew kyrdan ni ke PHC ka CHC kadai ke maujam bathamai ke jingat lenti banla hakaban a ya ke jingsekri ke babhatam sopai ba ke than ha kaliang ke koi kekhia. He has been pursuing the accreditation of this PHC to CHC very rigorously. And today, he has been very thankful to Honorable Chief Minister. I would also like to thank Honorable Chief Minister for sanctioning and giving administrative approval for this accreditation. But I think today, the real hero and the man of the match today should be Makomingon Imon for all the efforts, for all the trouble that he has taken to make sure that this PHC is upgraded to CHC. Haba ajingkran uba coming one ombon ubala ai khuble yu menteri katana kakoi kakhia ubala simkhia ban kyntiew kyrdan ni ka PHC ka CHC na kamenta ka jingmento ki pai ba nong song ke kani jingangnud jingangnud kalaya ga upgrade ka PHC ngakat kam hilo ini Shangpung kita surrounding yang macam ini agam baru ya facilities aja itu wajah cakap kerja memakan ini dan doa terlibat oleh dari para bisnis hospital sedia loh teman yo ini kesingan tinggi bro dalam dunia jumlah dia hai tahu lah sedia loh dan sedia loh dia victor European dalam mengelar kamu somut lagi sila kamu somut lukis sila dulu lagi. Dan yang building ini function itu start dengan tepat. I would like to request also the Honorable Minister, please sanction this Dr. Post and maybe the staff of the CHC also. Dan sanction tadi building lagi. Di North Sector di UM dengan yang sepuluh report kan ada di building now 12 building kamu untuk function yang di staff dengan komunikasi sekepat ini perlu perjuangan macam awal macam ini we create lagi in that department. Where